afangeri ebe mebe kich yevin ne sapatu fichi ratsi pochi echi fegon non e reari gerebi fakuru chea ats kapongeri gebi ese pani firi ficha fitigich war TikTok para rakura ko waran nom non ne buri gere ren fakura ats kapongoruk non ni beri birch metong ne pogan nim ike raran nim ngoruk kiri so cabur ngeri kot gerari birch ngeri gich yevin ne sapatu fichi torong panori vira ferrari gerei non pan e fan so no atsi bere par sabora para cagagen tigoren arinis one asabuen ike online memerat si posa-posa kasabo cenga bukat tigor ngoruk si pako biatek posi poin fight ewogun kot ewogun mi fere pora namne firats pura bawisir arisi me para pecekurat kiek para pecekurat maraw sore sayatek nesaran nim ngoruk si ewogot mira para paneng faku kiriso ren op tu buru gep seriewe rocopak ka pare meri gebirong non e saraveri reari gerei fakur kiriso capur ngoruk ai ko sebe got mira para paneng wa tuor arinis wa tigor ramtong wa tigor ko sebochen sebe got ko boy meri gem non FGH fugan or ferik kisigerei if YouTube or FGH fugan watogun mifen ebora namne fidem o sebe got watigor ikai wa fakun mocheri buin fight tiruk ko pora namne fidem wa su kireti pe eben meberem ai busi pasu kireti bem egi me barawen poka botorong non yawer ka pasana no piper politite ren ka utarigun ofichivich iwe gerei sebe got siwa got mira parapan neng aiwa sugi neti bem ngoruk sugi barawen purer ko botorong non come into our hearts, Father. I invite your Holy Spirit arabaran no pray kiriso Naridan sisa so yatik aben. Iwe si boe sapora norat si boa kom seringeri etsekun. Ekewikun si boe chieti fagorwan me seringeri. Iteraperi kore apa sa sugi ngeri asam. Sawon sugi ngeri asam. Si boy seringeri
Amen. Amen o amen. Fakun mari di God krewe. Murina music siya paru serik fagan. Savon sugi geri asam. Savon sugi ngeri asam. Mabe du boy fakura pasai giri so wari di God kred. Awarahen masuri gerei. En God kokot si se faku pasire ge bari atatan. Waranom jere se sor ngaur char ke seri Amerika mennon ewa feru Denver ge naro shop Denver Colorado even atichuk eke curry wari bui ngagu asendiri robu gucara ferder bui sore radio yare sendiri be ya re sendiri ben non money crap rejek sager yaran ewa si dowai dar Walmart iwa warung eran robu gucara sendiri geri esendiri geri non norite ngeferi den bui sore radio. I mean, if there's people out there usun even urusab apasai danye pocket it's confidential ikapun mi paroreben arabas ikayenan epan mochere boy yusuran arinis obarabet kichion si boarage kosap feriera ikapuri rabet kote barabe me figuruk fakun furry puran kota gag ngesa boy awara re togen got met kiriso jabur ngeri gebi bu showring pak kiriso jabur ngeri gebi karo afiti chwa TikTok pun memerat si sabo fetigor ngego dafet pusin sugi neti bebi avio warinis fakun mari ti got kiriso jabur ngeri got ren feri debi ewe got mi fakun maraman metufich ewa are beri dang me frifan iya babusin eri wuri geri gebi feyetsun me to afagara usap togri bueri wuri geri gebi feyetsun me to afagara poki tengang mi karo supa nge siya beri pun sabat skot on neng epo fakun arisuk me feyetsuk naparon ko rabet nupun siya partner fagan ka arisi bu episode radio iwe iteiten arabas yon marawer epo kun en kotagang esa pojek rere ko choragang norwe studio nge you and me en me ngang kich sia arenis fagan we achagak fagan atogori epo arisi ekko arabas arrepwe fang marawer ngeri got igasi sirei got arraus sering ngeri megugun got warasapa iwe it's gonna be a blessing ngoruk of kasirei mabit wamen mar ira ko bose papa ira ko pusin meseg bo papa ru kasirei ge aur apa fang marawang ngeri got attach neti banren ar sering ngeri radio station ngagu support tiri each time there's a person who gives over their lives to Christ through the radio ministry, guess what? It's gonna be a star on your crown. Amen? It's gonna be a star on your crown because you and me, we are partners in Christ. Amen? Maritigot, fakun maritigot rin, awararin, and gotagang na arbebos ngeri bu episode radio. Kiri so jabur ngeri gebe si John support me John ifan arinis. Sipure akop toro ge norats ferikis masorats ferikis gerei. Memerat sipue toro ge neserin nori fason. Ubukati kor ngorko so boche sipopan yotek sefen. Pusipue waserin fight tiri and God presence eporon no preach. Sabat skot non neng seberai sabo sises wayatek metikar ngor ko sebochen ko pure papusin toro meronom non even me berem ai sabon god ko sekan moche ko pue efeye chiap chiechi fagari kerei
fang our Holy Spirit pure impress our hearts and minds ngeriam kabas. Ekesi wirire tipem me barawem. Not in Jesus Christ wa yatek metuar. Amen. Amen. All right, iwe iteraperas nesiri gerei. Siapa sa ewe feyert me fakun watte. Ewe feyert me fakun watte. Kiriso iaran tere mareruk okay obusara tibisi boegis pass megi pur bebakkie tera prayer request si po fakuriatek färdom sister tere ike brother ike sister obusara kera yatek färden. Pray for me and my sister and brother and my girls. Okay. Abusara. Kiriso. Favori. Okay. Kiriso tabur sister tere. Brother or sister kira abusara tibis. Thank you so much for joining us this morning. Narate Ferikis online. Okay, nu wil je het zo interrupt siapa sa. Ewe feyert me watte. Ewe feyert me watte. Iwe. Nuts wagisi siagi siri puker verfer sapun rue wagisin irik meribu. Verfer sapun rue wagisin irik meribu. Ik heb hier nog pijper waka parin fight tiru ko bar fiti. Mesugi ngeri era wagisi ko pusi para neari ko pusi para ifa nagari buko boe wese nugu fiti puri rabet pijper apasa. Achewe iterap ewe feyert mi fakkurwatte. Verfer sapu rue wagisi rik meri ware. Sia feyert gerats fang. Nap seriats agi metats. Sia feyert gerats sia fang. Nap seriferats agi metats. Bior. Ewe kia gator gitarabas. Geri metats feyert. Verrekots, ik heb verrekots, ik heb het zo mong. Nu pura karor, even mira fun baby. Morukon, gerats fabri, sia fakur papa. Of course, we're gonna be happy, but it's a huge blessing. But even addition ngeri ewe fabri, ik heb het. Nu pun sapan receive firi pisek, ik heb mori, ik heb tufits. Sa fakur papa. Sa rao wabet kiri so wari di god. Mari di god pun kota feyet chugits pura fangerigits met ifan arinisic kota fangerigits arinisic kits we di pun feyet you see receive firi nu posa receive we know that it's a blessing when we receive, especially if it's a good thing. Get it? Ik heb voor ons met ons wie beginnen ngesa receive kits me sirege, hey, it's a good blessing. Ik heb het. Nge, pai ben, parat herigits, nge, me paror sakur feyet. Nge, feyet, as if it torerat sa receive, ik gerat sa veragi. Feyet, rapun, even non atsia fang. Feyet, het oruk, ik get orie, nu pun sia vervang. We ververs sabur rue. Ai tigerigits. Ik heb sise sapasa. Ik heb ai berapasa gerigits. Nge aor feestjun vagara. Nap seri at agi. Rasia feest scheen at sa vang. Ussering. Rasia feest scheen at vang. Nap city at agibetos. Think about that for a while.
Think about that for a while. Ekiswa anjagi eki. Mavet. Safir fiyut nupa safa garo. Napsiri atsveragi metot. Je weet bij berere. Je fiyut me fakun watte. Bij berere fiyut ngeri John fang napsiri ats agi metot. The blessing is in the giving. Amen. The blessing is in the giving. Ngayon mo chen achababet brother insere rikits. Nubuen ebra nifangeri puipisor radio. Iwe eweri fang arisi and puipisor radio po sabuera metogori reach out ngeri arabas wara sabuera. Werupa kafang. Praise the Lord. Thank you so much, brother Ensen. Rerewan nesen. Ararubuen kafang. Iwe amnarifang. Arisia wagang. Arabutur. Auto raw kapas. Iwe kuarabas rausering. Rarong. Rafang marawer ngerigot. Iwe irara kefang. Nge erafeyo chapotoru. Puram na saving is een nawa fruvaat boren naman. Pogdere kuarabas, rarowe kabas, pogdera worifang, rafang marawer ngeri God. Iwe someday they're gonna be in heaven. Iwe irakobo, brother and sister, bora irakobo beirup, irakobo ngei deto wasa arisi kiarabas arabo siri God. When did we help them to know Jesus? Ngei kese siri, punorawo erifang. Oh, praise the Lord. Narawo kafang. Wirabete watogori tufichin arisi. Ewe arabas. Garu ero ministry posapora. Pun epotogori pon atapa barawen arabas. O arisi kawarabas porapue. Fang marawer ngeriko. Fakun maridikot. Maridikot. Ikereng. Sipujak pon. Sabara. But before we do that, let us pray first. Sibako we ought again. Sabatskot on next ya kirisho siya fakut bar mari tu kram ubebetswam kirikirats. Ay samun God kasakam mochen emerigem tuburige warisigen. Nariten Jesus Christ sayadik metugarabusarats tibis. Amen. Mari di God kerawen nesera parai tigeri kisikerei. Abo even me kids si pupusin po na kabochin nuk en God kabas na netibats par pusin mut ngeri an kabas po pusi par kesiwiri non marawats wafa kureria purabo nge minne ari kabas po feyetchu gor feyetchun amen feyetchun ha suwafa jakan anjage feyetchun feyetchu fang napseri feyetchuragi we sibubo seringeri etchakun murir wasia torogeros news after sia torogeros news wasia news event wasia sabera chagagan tugoren arinis ai tigor ngoruk please do not go away. Kasabot kasamo kasu serigit, pafifiti kichijok. Posipue jieti faganora kakurok much. Ats the goreranis. You know what? Even your prayer, yotic may was a chia. Igaki yotic ferry the people so the radio repuwe. Parikerei. Narawasi ger kuriori. Kids fakun was a seretiwa bekirisho. So please do not go away. Fakun stay put. Si papan ni fagan after this music. After this short music.
Eimer fokkun maariiti koot. Fokkun maariiti koot. Met pusirauva kiekia. Kapa seis met ka pusirauva kieki. Kapa sere rakkerere ewe countdown atori Sodome Gomorra. 15 minutes, 15 seconds. Where it's too late. Ai fausunon nabun ferifari gereiberreum. Kasere kura ngiekewe esissinniran sises ni wisse fenge ra usunga ratsek mutti rarre fis. Or mau nefiren mu mewu. Or tipe fesen me ninni me ava nefirer faviri. Chechit feru negita.
Atek fisekis meirisin. Watte sawa miosupwa. Ikewet paipere o sirigeri kits non pugen mati sapurrueberweru. Are ikewet tatsrebe vis moren sisi se pori sefen. Puri kekewe sisinnen en sises e pori sefen. We tigor potete. Fangeri Christ marawum before it's too late. Fangeri Christ marawum gerei before it's too late. Ikerei witek tiwe suk e wasam. Witek tiwe suk e wasam. Asaben marawasem mut sises mituan 50 Wan asaben neti pats ikerei. Suk ikerei asam purupatoro. I hope that you would open your heart and let Jesus come in. Amen. We sipure sapora nari faso sipure ato rageri kits pan fitate parausen one note news. Ewood parausi ai seri Pacific Daily News, one Pacific Daily News are kits me possible at sibo kura era watten pugurren. Iret era nari weekend ngeri kits jar Guam me na fatskeri just siena mai. Pura re mi ore bari dan Infest 98W. Yo yebi mo kapana develop ngera vi slow ali development. Nge ifan irabe de boy seri ba watten pugurren. Iwe par eto news ya paragi seri me one KUAM news. Para ser wa KUAM news era public health. Era pure move ngeri e new location. Public Health Department of Public Health and Social Services is a netigawe and nom tamaning. Rabore move ngeri a new location. Pare bira for location ay rugi ba burin ngeri pura pura to ra accommodate tiri are need. We usobokura oh yira ika pani wi safari tiwe neri benon mangino. You get one mirafern near is reservoir para fatal chuti not are esiresin. Okay, are tumbling at Park Place. Tumbling at Park Place. Is a netigayara. I will find out some more. Wapatori postiri warachi Facebook page for more information. Wasi waba fakur fata uchre. Kirisu chapur. Eruga woka pari yewo ren parosen news. We sipo useringeri par ge otneset memarachi obatoro ge ats fanso tigoren arinis. Ikera ya Rue and neat purin maram. Okay, usara rue purin maram. May 20th. Upe para tiki geri kichas neserin iri kerei. Upe ka para neri geri kich. Rue purin maram. Christ ariaf feresegesit. O nigiti geri kich at nerien upur. Pues si pueta por aburrir non igual. Esa feriot tibis. Esa pankura e otso fara non awan. Esa naranga sefen. Lubora gura naranga. Esa potek. Lubora gura rief. Parikiti irisin geri ewebi apagapa. A busin uweyat tibis kara won ire. Uwe ire de won ewire. Pues si puede ser at tibiskara. Gebara ngeribu. Rirankiras-kara abara at sawa. Puno uwawewe geri sip karabi maretero. Ngegerei uwa niwin sefen ngeriyewe John for me John masin ngurubikara. Yewi Peter
saburu o kisi ruevi to rueverivo. Amen, mariti god, fakun mariti god. Jesus, esa fakun narangau, nubaratoro no riefu. A fakun nikidu. Oh. Fakun mariti god, ren, ukukun. Awarare reitong. Sa kuran non at sawa Jesus. All right. Kiti suwari di god pasapan. Torong non ace o ruwer ren. O ruwer ren ira tigor harinis. G'day, second day of online fundraising. Ike online tigoren harinis. Seri esapan ni firi-firian. Afakun mefian convicted. Un awajen epoe arisipu episode radio. Borewiditi no choba kisin sia serfagari weresor. För saburrue. Ere awatte feyetsun fang. Napseri feyetsuratagi. Awatte feyetsun fang. Listen carefully. Awatte. Igarap feyetsun fagara. Napseri feyetsun agi. Igerei. What stand between you and that blessing is your choice. Let me say it again. What stand between you and that blessing is your choice. If you want to experience a feyetsurfang, I'm only asking, Gakosagamwachen, Kobo help, donate ngeri buibu so radio, euchara. I'm not asking for much. I'm only asking for your faith and your help. I'm dong me support. Ngeri bu episode radio. Dapat naro 2021. Muri dewa COVID-19. Meitek ciwar arro ikis pacakun. Kewa negur COVID-19 ye in some areas rapu butabe lift up kewe social distancing me face mask fase ko tio pare terigi. Iwe auraban atichu me war kuam. Oh, aga curry. Iwe wachira pa pro sagiri. Usur en pu episode radio fakun atapa be touch his life. Very ngawakagang wakarakagang ngagwa pujer wakan peke futuk. Iwe wa annero iwe radio. El radio na raveri ga wa fa patun ngeri pu episode radio burga sari wagang ubo seringeri en kot kapas. Iwe nuborwa wakarakagang nge ngang mi ferpon era sennet gabi nguk pu e gabi fen snaf. Wa never are gabete. Tiro sapa sai ki ferder boy fakun na baratte gabe te buarage sibo ture chifingeri era apa sapira. This is a testimony. Iwe rewa rabasakar kusiri ga wa farafar war pu episode radio. Nuburara wa karakaga ratas marawan mavet mari di got fen en got togi miuchiari. Iwe rewa John ewe message one pu episode radio a toga rabasa ikapu got oruk ngeko pu peutara waruo peutara. Ika got oruk abe me figure ko peutara saka peutara. Pu peutara snaf peutara supa peutara. Iwarabi kira ia wari wara arro wa farafat. Iwa se ku non marawan. Mabet kergu guru butchun got ngeri. Iwe butchun got ngeri pura seri kiti ron norai tipis meichak fakun afarafarai. Iwarabi kira ia wari wara tisait menon marawan. Ai pura quit eke metats. Iwa ke curry iwa reri puipu mafrik. Ewa farafar fakurata babarawi. Iwi kerei ngai boruk pur ngai wacho chogori bore quit one chamong meri rekwe metachu agi acha ge urusuri
Ngi kami para coco gari puru bangeri Christ. And sisa sa patogori ari si baga sairo. Puipusoring. This is what you're giving. Yibet om nifa katogori furriwe ari si. Ngeri puipusor khidi. Om nifa katogori ari si. Eko arabasar pusering merorong ngeri kapasen kot wat puipusor khidi. Naparon aratogori fang marawet ngeri kot. Meta sapui wat ter blessing. Ikapun ere kapasiregi en mi bir fangeri puipusor khidi. Ngang mi fakunugu bore ti po bina bore was papa. Amen, amen, Mari God. Because this is why we're here. This is why you and me were here. Pusi puchora rin nis ngeri agagen God pure patogri sa puero me abon natay neti perarabas. Pure po pare ti warok sisis na marawer ora po pan eri marawasemuch. Puipisodeng, please. I'm only asking. Eucharatuk. Kasi what's a kapatonate ngeri puipisodeng radio. Euchara. Arisi eyaga. Pusap ngeri John non one online. John fitigits one Facebook ika one TikTok. I know there are ways have you patogori fang one Facebook ika TikTok. En mi togori ko pue fang what TikTok euchara. Ngay ika pura wages webi yoren link nang mi togori po postiri. Warachara TikTok page ike non era nerier comment era bi mock pui giving netier. Oh, wabe tara isa togori postiri link ngeri ache TikTok page. Hey Ray. Hey, Pipi Ray, thank you so much for following us on TikTok. One, raranim ngeri gay risin. I'm trying to post the link, the giving link on TikTok, but TikTok is not allowing me. Asa would ngeri. Yeah. If you head over to Facebook o akuras na live video, iwe irai po postiri era giving link igeraya. Ikapuren mi to ko po give online. Iwe nageri era giving link iwe ka fatigi nagra chara website iwe vi to gori opo wara ga kera information. Wa tiara kukun o wa wachero borifang. I'm just asking eucharache. Fuck with eucharache. Ikapo ko te wase rave me figoro me pusipar encourage churugop ko give. Kosa wachen give euchara. Fuckun eucharache. Fang ngeri pui pusora radio. Euchara. Kasi kan mochen atsagaga fundraising iwe yiwet sika furry sika töta warsa poen mericha mong merit si poe meiru wabet sakun fundraising potarese tiu rabe betoch potarese etiu waran rabe seta piribete kran karwasi gebet evor kits mi plani ratsi bobar furry kara mi ora kara was raire I'm willing I pofituk mera karwas. Fakune abit kruben jara gagen not pui pisor radio. Iwe khera bai pu furria gaga karwas. Well, it's gonna take some manpower. You get a lot of manpower, get it? Nge radio fundraising pari yebet sikapa furry. Sikan data wara sa pueri was atigor. Arinis. Iwe if this is your first time o saras ti pisikia pura posaro ititingag kasap ereri eke sakun nge yeu suragagen fundraising wara saban arabas charus sering get on mochen for support to a radio station
Iwa resepan uti and awewe cek arre pa take out. Arre bora karwas. Resepan uti ekera. Because if mi fakkun togei me wewe iti wagang, färdig den går. Separoros med tas rebe paciete rebe ekapase meri kare ören gimmick. Och gimmick. Och med tas rebe pacegeri färdig rebe togori wati aro support. No. They give because they believe in God and in God's ministry and not in Gotaga. So all I'm asking, ikakatogeri, kosabochen, fakun eucharache. If you can give on TikTok, you can know what TikTok and you can give there, praise the Lord. You can know what Facebook, you can watch it what nifak. Maybe a link uga wawati nora achara neria comment one achara live video. Era link in area ache website ko bacha click one uga karagiri. Bari wiriti ache link aga ache website yen www .net www.puipui.net era website digerageri. Then go to the giving section. We may get a category coupon donate may get a. And all I'm asking Puipui is just $1. $1 from you. Mi barore wikisina paipen ere. Kota fakune fich. Kia kota fakutogi. E kiwachon fang norar papa. Kiwa rafang ren urusen neti ber mear papa. Punubuen safang nge fang ren urusen neti bats. Iwara kot mi fakure feyechu. Ngerbure bera fang non chim. Ikera rabas chike chiwa ikefen. Fage urufutuk. Oh, we era sapo feyech. Sapo feyech. We ach tigor. Amka poe donate geri pui episode radio ikerei. Wesen me fiom firiom. Fang not kiram me papa. Euchera is what we're asking for. Fakure euchera chagi sakat tigor feridan. We uposapigeri eke kits mi gar kuseri wara sapoen. Kits sonon nop kuam. Ikakera nop kuam. Ngien mi garu seri ngeri pu episode radio ye. Iwa kapuan mefi en God ebe mefi reti bom pukabari fangeri pu episode radio. Kosabochet kumpakarari sigich. Me fangeri kits euchara. Donate geri pu episode radio eucharachak. Mi yor fitu are rap kumotogori wato amna rifang. Amna donation. Eu nampai vai kawe siren mi kukura ike ache location sinawagania heights. Ike aburen mi kukura ache location en mi tori ko pasato. Iwa karage. Pui iera yet donation. Ngeri asna radio station faku kirisu cabur ngoruk. Kirisu cabur ngoruk. Yesin nom urukura wa restaurant itan simply food cook apa sedin ifara wa governor's office iga governor's complex men Noragania Heights. Sato reds erigits iga ngerigits pui yere uchara. Ayarin nis iga donation ngeri pui pusor radio. Oruan airigu abafen mecheres. Inka kategori ko baka curry one no phone number. Oru fisu oru waru tiu. Tiu chero. Oru fisu oru waru tiu chero. Idaro chera phone number. Kategori ko baka curry. Iwa rage pui yen itei. Ikarai card information, rene bank card information. Iwa gai wa wache donate euchara.
upa kapas wara char ngoruk, upa faku furry bet kereri. Ike kiara ge euchara, upa chakwadi euchara. Ko bakkatori gerum na ifa card digam notification ebe pichidege bu episode ga charchu euchara wo. Setogori bu makin ngoruk pure agang and god. Esapway. Bu setogori bu chisetogori si poturu fasa. Nupuen kota ebe me figich. Lue ko sebochen pick up pirirom na phone. Ke keri bu episode radio. Ererigich metera amochen. Get in me watch a couple donate get the episode radio. Then give me a call now. 671-689-9990. 671-689-9990. Kakuri purpotogori wati awen information. Please be my first caller. Pwe Sotuni periweri even neka ke nu puri periweri even neka ke kasawachen. Upa bweti kia chakun. Bweti kia chakun. Iwe Ifan, as you are listening to the music, kabaru sering erian kot magugoruk, harap katori kaya pue convictiruk, abka pue nifang eri pu episode radio. Let's listen to the song.
gigin non ne dibe Rera dibe sepedi Are gagube asilo Oh yeah Ube satete oru Duorno gesamo Você o teremeni Arrive tirisi Fetto mongon maravi Sokko badegi non ne dibe Serati bisapedi Aleiga iwe asero Meia Ube satete oru Durmo gesamo Você o teremeni Amen, fakul mariti god. Ewa kun, itera perwa kurere, ei savon sisis. En tjökei e pyrukuruk. Seri e butchakuridan ensun farada. Fakul mariti god. Fakul mariti god. Upo wasir eriwiri ei kapasir kiriso bawariti god. Ren ei fanson sieti fagan. Uamen kiriso. Mariti god. Kiriso chapur ngeri gebi. Bu episode gion mi fitikitsuan TikTok. Wamen mariti god rekera nifang. You guys are sending our way on TikTok. God bless you guys. Ko te ofaku pare feio chukre met ka fagora. Ekismo ngebi fakun feiot. Ekismo ngebi fakun feiot. Ira iterapen evet dats fagora. Ekisibo ngebi fakun chapur. Ira bet siapa sanorats öreri. Iwe faku kiriso chapur. Yesa ues seri first half of our fanso chieti fugan. Sipo karikis break. Then maybe 5 minutes, you get 10 minutes. You will sap on you for 7. But not ati fanso. So please do not go away. Your prayer and your presence and your heart, your gift is very important. Yeri ati aga. So please stay tuned. But fitikits kasamo pa na serikits.
Rearannim ike nepogannim ngorukeen bibiuchea. Even ufakun maariti koot reaali boibert me attong erigits igeben ne sabat tuufitsin atso patsietifagan. Major eeuwtseer paraus uawutseri buatore firat Ferden AT radio station Puipusorek radio. Non sururiget iwesipore finally puesipore wo 30 seri warasapuen. Pata pokite John FCC resetio mocherapue etiwa renewri nochewe special temporary authorization rerachewe temporary antera. Pokiten esitawe gerikits atsipotogori furry echeruch construction permit ren ewas permanent antera. Wesewasen iachos. Noche broadcasting license epo expire murin egon merubar. Iwe mi dogari epo turserikits ikabun sise uwate efforts arts radio tower. Ien achen estimate ren arts radio tower. Fobugu ngeruchara. Fobugu ngeruchara. Ikabwe si dogari achogari atsipo uwate achi tower. Iwe kits mi dogari preventiri at si sap 30 seri warasapoi. Kosewachen arisi kits nori atek diben god e fakku porwede. Ikapun diben god posible sabuera ben na warasapoen. Iwe irabo pusi parawara ewan arabatufic. Kosewachen sabuera be fakkurari sipu pusor radio norabu yade. Kiriso chapur.
Whako kirisou tāpuru wāri ti kōt. Kirisou wāri ti kōt kren ewe murinan music siya au serik whagan. Ewa kari we seri ewa discipleship ministry. Wa siri purei ti discipleship ministry we e nam nevere mekakaira. I tere wa chakari dar Frankie Fango. I tere aperare wa kari bugun firate. Whakur whia pan matching eri a te whanso tieti whagar I kerei. Bugun firate. Ats bugun firate. Whakun. Ewa neseri were se soru ka paru sering eri puisir wad pui pusore radio. E whasu sun ma mei tūwhit I ke e saferik ti bis nu puen. E were pue owe siraun. I ke e were pue etsi war nauri ka puiri ka whewhiran ara pue whang marawan ngeri kot. Iwe mi orka waru sasing siya wate pue periware wa kapasis. Ewin. Pue rata sapuru rigat wa kisirrue. Pue rata sapuru rigat wa kisirrue. E apasage sise sayu terugun o fiti. Ni yore po sugi, iye po torog, e po pokarre. Era sasing ike ewe sasing e puaring eri kising e sises ese karetsiwa eben. Ese for city eben. Ese bari rieri eben. Are po fang marawan ngeri ike are po taporaburin. Era sasing e puaring eri kising e sises au kude bera sabats ofi fiti wan asaben neti bats. Iwe paipera rei kia po sasugi. Wei mi wacere po whaku tōrong. Pun e repo wagarets. O ruan, nā pukerewi Peter sabun nebu. Waki sin waru. Ei o rua sasing iwe a puaringa rikit sasingin. Usuna parape setan. Ere setan au suraban naion. Mi ruar. Ngā whiwhiten o aka kuta. Yun. E poe arabarai. Sises e uite o a fiti. Pera sawam. Nge setan. Pai bereorage a ki rereban naion a kukuta. Kukuta. E se fiti. Pure kukuta. Nge rebi pon ruar. E fausuran naion ruar. Yosun en setaraga kukuta yen epoe arawarai. Ravi yerur suraban nayon. E kuta yer arawarai ese fiti ese boa silara putiru fakunna baratikia. Iwe periwere wa kapasis. Mei ngau. Atsiboe erieri wechiwa even araboe fang marawan ngeri Christ. Mei whakunga. E se tūwhits pue sapu I rau sursises. Iwe, sa bara rei bu ferdi der pan pui pisaurak radio, non met kitsu bar furri I gerein. I gerei o ruwe reirin aat siya tigor online. Aat fundraising I get tigor arin nis online,
Iwe ye o rua rere. Upa ka eti wake bi John o kara parfitikits I ka tunin ngeri parats life I kerei. Upa eti wake ri kewi fasur fakun welcome ngeri ate fansor chieti fagan. Warats life wan episode radio. Arinis me abiyatek. Ika warinis ket pekin finances ika donation remori. Ese panni fite kids bi fakun etiwa. Kids bi fakun kirisore. Kosobochen kya pu kera fu patoron gaseri rat saure ki. Kosobochen bukat tikar ngoruk. Kosap no. Fakun teacher. Kosap siri met popung mewen. Eseri ye fansori we kota afa paragi mut ngoruk ko boy kura achi life gerei. Iga par mut ngoruk ko patoro ge achi life gerei. Ye bedi gerei e pu fakure special day goruk. Iga pan geri kits. Si pu par yatek sefen pu si patoro ge me ifan achi wan nesen non ese sora. Nesora nip sefen si o agot mira parap non nek. Wasen si akiri show. Sia van mariduk. Sia satsedea goruk pokiten satu gor kosabosen. Main kopore torong meronnom narab chieti fagri gere. Momot non near your way, this is your place. Napararu butigor kopor non ngasagase medis. Torong, I invite you, Father, into my heart. I know Pukayude nugrofichifich. Lord, I want to open up my heart to you, my mind and my soul, for you to come inside and sit in my heart. Ira biyantek meirisi kaya wachi yesi fagri gerei. Ikaya pon no war sabuan, no wa Facebook, no wa TikTok. God, ye betap tigor mor. Siakir show, bagaro orgat tigor. Not in Jesus Christ, o usarats tibis. Amen. 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 Itera berats nesiri gerei. Sierage ewe watten feyut. Ewe watten feyut. Nuits wakisiri wasiagi siri e pugen verfur sapurue. Wakisin erik meribu. Verfur sapurue wakisin erik meribu. Ewe watten feyut. Ira acara itera. Verfur sapurue wakisin erik meribu. Aitigerikic. Sia feyut gerats van. Napseri aat agi metats. Sia feyut gerats van. Napseri aat agi metats. Nupuen akaror. Eben morugon. Eben red. Ike eben ningin. Rakor butin norats favori. Wese kiit sakar papa. Wow. Sa wese turfio wese birit kisi e seien. Fakku kiit papa iti we morugori ke wese birit. Nupuen arabasaka pafangerikic pisek. Moga. Nubusa receive methods. We know. Pun ikirakara feyet kota apangerikic. Ikabit. These are all blessings. It gave it thoughts feyet. Especially if they are good ones. Because we don't want the bad ones. Ikabit. Ikabi your methods being out. Esapsiri kota. Hey, when good things happen in our lives, we say, Mariti God. Pun tipen God. En God are in Nisingerikic. Nye met en misiri, papar paiberai tigerikic. Pun feyut esajak fitor en met siagi. Feyut esajak non met ek en megang siagi. Nye feyut paibera basa abar fitorich. Nye rafen napsiri ek feyut siagi. Paibera a feyut gasia feyut gerat siafang. Feyut nubun siafang.
Feyert nubuen siafang ikat safang nap seri acagi. Ie feyert mi wasen awarar. Feyetun fagara nap seri feyetun agi. Ngai buen ni wuri ba parusa betewe brother Enson. Ia parusa giri ai wera churi ben non narkio week satu seri. Brother Enson era. Nubuen siafang nyeri buibu sore radio. Iwe arabasra rogo kapasen kot. Iwe abu arinis ika abu donation. Ari si buibu sore radio arabo dogori reach out nyeri ewa arabas. Sapo raben no buara sapuen. Sapo raben broadcast on social media. Iwe nubun ra usirigo kapasen kot ra touch serai kesi win marawer. Guess what? Kabora yero feyo chari wiriti. You. En. Ewa ka wisen fang. Nyeri en koteaga. En. You get the star. Esap ewa star no frufan. Yara we marawatin marag. Ewa kewa fu repotet terwon. Weda ko bugar kapasis. Nge ire tu wari sikara rabasar rebufang marawer nyeri god. Nge gaben nu gora bunara wari fang through episode radio. Made it possible. At sipotogori sabora me ataba marawen arabas esefakun ni Filipin. Bu episode. Igerei wabar fito. Fito goruk ferats tigor. Ai tigor. Kasabachen kabukara resipu episode radio. Oruan met puyen serapare. Are amna saving. Feyet churam fagara baga are furry of saving non neng. Iki farap kara saving non neng ekwa rabas ra kisi win netiber. Ra togori loreng. Wakabeiru. Oh. Ma ireta ngai warisu. Nge irawe. Ever coach on neng gawun mi ferida boru. Get it chebirawe donate ngeri bu episode radio. Chebirawe ne aso chising ngeri ewe ebe mefi goruk pokopagi. We got donate geri. We masawan. That's what we call your heavenly savings. Amen. Ira amna heavenly savings. Braur arabas menoneng. We ira wasiere feyetun fagaro. Feyetun fagaro. Awatte arab feyetun fang. Napseri feyetsuragi. The only thing standing between you and that blessing is your choice. Ewe ewchak metachi peti soruk au kopagi erat feyet iwamna bugut firade. Amna bugut firade. Pada purigake firade pukopagi e feyet iwe aranam ne bom apkopofang ngeri pu episode radio. Aranam ne bom apkopofang ngeri pu episode radio. Ubuen ni wiri seferi ewa testimony in 2021. Oh, iti meri pasap chua ewa na 2021 ye meri na ewa narawa 2022 ye 23. Me yoraban mwen ewa ruwan. Era asesei akasesei agariagang never watarak ne sesor. Iwe era koron naro parking lot. Iwa karwao naro phone. Apu bitabe scroll one naro phone. Scroll merde seriri boratske live wa Facebook. Eyoriwan. Era kuseringeri ewe afarafan naro faso. Iwa afakutats marawan pura rabi busir usur dagabi busir kura. Irisin garon nabun mennon ewen nesen narore. Iwe
Watch chibiri eri wara makkoto one ifa messenger ike war WhatsApp wi gai wati gor ngang yerien ko se wacher ko play e wakun rei furu nori faso we nu buen ngang we check kurawe message watch metti ki e wakun watch play di be song request iwe ngebete wori won ai redi ge wuri ron harar buri wa kusiringeri e wakun me after ewe nesen wa wase kechi non netipe Purwabe fiwe ubutsun go tagang non marawi. Abore puchukurai norai surek pur ugagwa to wa seri god. Iwa wariti god pur pui busorek reti wa to ria parsi. Pur pucheberi seferi sisis non marawi. Pur barfang marawi ngeri Christ ko boravet rauri won ibe arfaveri puruan merun rafang marawer ngeri Jesus Christ. Kiri so capur FN ni iaran rerom mocha si bochi chi figure war TikTok faku kiri so capur ngol eruan ngai wa parosa gor parosa ra fang marawan ngeri Christ obusara isa buare era pun ngang mi witness siri ngang mi kura eri eruan fiti figure me puruan merur kewe ra wese ngeri Christ marawe Fakun mari di god kren arbubets mei fangeri gits non aragang ila pataga bukati kor nguruk pu episode yar karena ya ese fakupan ni Filipin Amerika Guam Hawaii geyaro atunin meya welcome ngeri aci oru rerin tugoren arinis Kosobochen, nabukat tiwar ngoru. Arisipu episode creative. I'm only asking, gatiwar आपको boy arisigich, what are you chara? Mira ko boy rawa, me tera are you chara bakar furry. Me yor rawa fefin ike, ayo rawa fefin men not pai bere. Ewa awa to arawa sor ngeri got. Nga awa to reru rusen netipan. Iwe sisi saran negeri rubara wati warewe asar na resepir asar wa kun ngeri nerko chakke wa pasage nebinnan awat tebe ta fogoro napseri chakkaran puri afang ren urusen ne diban met mi wesen orre napseri keran wa rage be rafa krer gugun sowen feyetu sisi se sera arbe sida Ekiwe asobora feyetur nge etek ait ngeri rusun ion mi wesen fang seri urusen netiban. We bu bisouring kesekan mochen ngabukapan eri seferi para itu kor. Pan fang ngeri bu bisouring itu eracek euchara. Ike fiti wa TikTok I believe mi yor eware rap kubotogori fang ngai subsidi fursuko por familiar ngeri TikTok nge kasiri nge ewe siri ke decide up ko fang online ke boche ko fang online we bi racher website ka to ko porageri irai pu type piraro no rari comment website pui.net www.pui.net era website ka to rageri kren आपको पता करी यार इसी पे एपिसोड रखी थी we is a sore gay is a sore war nom ngawar beruan en nom never in Colorado Denver aku kuri naik dia ke pui irai wasen dai dar ni singeri pui episode rखी थी we wasen mar wasen mar wasen ngak touch neti be mari di god ro buku jara were ke keri wasen ngoruk gageri pui episode rखी थी era donation
rua bukucara. Maabet. Met kher gugira wararin kot. Ike apu kere non ne bere Amerika. Nyewe sini ifan kepan mochen kapasent usun mete ori wore sent men abusara. Eri wore se sent wat TikTok esa pasent wat Facebook ya one online. Nye eri pun ebe ceres ngeri money grab ya Western Union esent non money grab. We are ebe ceres ngeri. Iwe ngagua wase mari ti god. Pure echeketira was money grab ya Walmart iwe sentirian nan ni fangeri bu bisor radio. Maybe, just maybe, may your ever navy out there. Yen god mi ban ever me figuruk am kapaban for yusun. Ngagu se sirei use par anticipate tiri nye everyone ever par yusun met ever furry further and kotaka. Pusin god ever me fireti ban arbo arisi bu bisor radio. You apan nuguge god pusit ever bat pusi parabe me fireti pom. Ab kapaban arisi iagagen god arabo sa parabe na wara sa ban. Not a year, iwe sisiriga ko bukas oro kacanan announcement. Acara announcement iwe siarage John FCC ke ora kawisir kanchonri acana wara sa ban. Minna fenne beried kafe beru Amerika. Iwe ferage resap geres ra saro ekisti wara arreboin fight arreboe metawe arreboe renewri rechewe special authorization serachewe special antera. Iwe sammen fokun nita warinis puri kapun esior metsi potogori kaferri geri achke osupang iwe ocara sipure di seri wara sa point. Rerachanan tower iwe sinni tewe $400,000. Ren arts operating fund iwe sinni tewe $60,000. So we receive around $30,000. We need about $18,000 to $17,000. Amerwati fakun need amerwati need. Iwe nesa reach out ngoruk erpu episode. Sepani firi ya katoni seria. Iwe cek pare kisiro me yora wachon text ngeri one oche phone number. Kabara betera. Rapu wa rokorong mete ke furry WhatsApp. Ke won online optigoren arin nisren eragagen ko. Ngang mi wagagi nesor ubet text ngor uberi wisafan ngor 671-689-9990 671-689-9990 ye no phone number kategori ako ba text WhatsApp ikakakör ikichuan ren ang kategori siri ara ako ba atura awarenis. Again, bubukatsik tigor seri gits not pui episode radio ngoro ger pui utsia kasiri paroseratski osupang match need wari git ngoruk no met kote ber area be mef ngoruk ike kote ama me figure ko donate ngeri pui episode radio ikerei ko sawachen ko sap put it off ko sawachen ko sap ifan nikitisor ko sawachen ka bu fakku periwari and go tara me mef ngoro. I'm only asking for $1. Eucharachik. Sepan nap. Fakun eucharachik iwatiwa. Kosekan mochen. Arsibu episode radio. Donate euchara. Fakun eucharachik iwakatiwa. Ika kote wase wasirabe me figure.
please donate ngeri pui sore radio e uchara nga puri wiri e we story nga share neri kiri so tapur nga sikar uka saro egis meru neti one year screen nga wa kura e kana vera coach ga ravire rumo ten e kan meto sekat pacete one mukri what ifan what TikTok ukan arrobe wa vetera ngewa karo ai riku arroba sekat papa iga karo rumo tu rakan ida pacete sefe oh mariti got oh thank you very much Yoran eridis kiri so tapur ngor if ausratsi bo donate good question mainly you can was promote diri on our website ren yen ngai potai piraro ikapun ikaprosari abio boragiri achen website pui.net www.pui.net iwe awa the one website awaragiri achna nerien ida borra giving link miora giving link iwe bi togori opoe ifan click one of us giving we are boragiri arien wati was donation we be orkara you get tab ever ko bawara gi support here iwe kopo click one na era ye a link of kopo togori donate click water link wa togori make it a category ko wata na donation. That's one way. Second way ika ke watch me text ke WhatsApp ngeri one no phone number iwe bapa check out kara information soruk iwe I promise you ika ke I will give $1. We will take only $1. We're not asking for much. 671-689-9990. 671-689-9990. Irado sa phone number. Text, WhatsApp me. Iwe sa togori at sipo exchange at conversation may gira. At sipo togori arinisbe agiyam na donation. Ngay kaya po rin mifid sirap ko po TikTok ko Facebook kaya betara. Iwe seporor nga war fakku rin mi to donate may kiray. I am not tech savvy on TikTok. We should see fausun watching me akarkura and arabasrakar fag what TikTok. Iwe ira. Kiriso jabur ebanan. Let me try posting my giving link here. Okay. Iwe TikTok sebut ngeri. TikTok sebut ngeri bue postiri ayen link ikeya. Nya kesebut ngai bure cek postiri achen website. Bure cek warung. Kiriso jabo. TikTok sebut ngeri bu postiri airan link. Iwe ge da watch wati acara website up. Abio potogori tete wo no gras na giving ifa area kiriso jabur ngoruk eredis kiriso reram tong me amoche para resipu episode radio ko te fakupan efe iwe amen kiriso Ibu ni wuri dia story where ibu apa rosa agri kids. Mayor ekot eruwa mefobun young people. Not a year 1850s. In the 1850s. Ameruchi ibu apa rosa agri kids ibu rauspun sibufakun siri. Ewin at sibu siri fausun and
Ikke o missionary rati geri feruats chuk. Ikke feruats esapchuk chuk en non urusin Micronesia. Micronesia, Melanesia, Polynesia. Hebben naar de 1850s we be your young people. Seri esen net ik 13 years ik fit geri mesa ref. Ik aruan me fobun me sebiri du ara. Rau se was tas marawer. Raban mochen posies. Hey. Kiri so capur ngoruk eris fen Ivan redawaka masters. Thank you so much for the donation. Kiri so capur ngeri gibi. Wow, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you guys. Thank you guys so much. Anyways, continue on the story. 1850s. Ekki were young people. Se was a touch marawer arreboe. Pon arinis narawagagen God, puepotogori jura o kapasen God. We rapusireke were young people. Rati side. Sipure donate. Iwe kiku kur admitting in urban mafobu serafe. Across the United States nation, where donate fagan is a nittige soon. They find a way where donate fagan. Murid ara donate, they come up with $28,000. $28,000. Seri jaga young people serafe sebrit met z'n juniors me serafe youth. Donate fagan true waru guru wori ra donate fagan. Ra murdy effort sheep. Oh. Ra murdy effort sheep. We ra itagari a sheep. Morning star. Morning star. Ewe fuen necessor. Sises e para rage I am the morning star. Iwe mavet. Rangeri ekewa missionary. Ra donate tiri ewe sheep ngere ekewa missionary. You take this boat, take this ship, go to the end of the world and preach the word of God. Pun arabas reborogorong ewa kapasen God, oroboyari marawesemuch. Imagine you and me and Megang Ikerei. We're not donating to a boat or for a ship, but we're donating to a radio ministry who has the potential. Arabotogoripan atura kapasen God wara sa buwan. Pura rabas rabotogoripan rogoraga kapasen God o parfang marawer ngeri Jesus Christ o barari marawer semuch. O meri buen mirafu gerei. Nyega se rogo testimony neri parosen eben aruan seri ewa feru torawas. Kau pula karikis arabasara pusi bekasiri. Seri ewa feru torawas. Enom naro Department of Correction mere kuabi. Uesen net ifausun. Aur no radio yu apu budabe usering eri bui busora radio. Uere usuri dage at pos maria fubi pan 30 seri. Nuborara rong kapasen kot nar kapase feruats. Apar rogoro kern kot kern nabaram na kapase feruats. Nabaran iwerara nom non eranirien karabus. Nge true puipusoring ministry iwe kota ataba marawan iwe I awase kichi awasen kota borede beri na marawan. Iwe aranom nari urian ngaka curry. Pick up pirido je phone iwe aragagang so and so gak seri iwe nop tio si gagang wase leti toros. Iwe kusening eri puipusoring radio. Ase was touch marawi kren kapasen ko.
a wacha kaposirei pun wa wase moche sise se potorong ore beri non marawai. Praise the Lord. Praise the Lord. Mariti God. En megang sise tu fichi si potorong nan area karabus ikebet. En kenam mirga gegenam saibani gegenam awai. But guess what? Norawarin nisgeri bui pusorek radio satu fichi ratsi buban. Ui kapasin God ngeri yakkewen nam non area fötek. Non area karabus. We true eran area karabus. Bui pusorek radio mabet moe potogori overai e cherin God ngeri arawas. Ikebet. Obusara akan saro kata-kata kisah force with unfinished sentences. Ngeseri I was chicken ready we got God. What can stop us from the love of God? Nothing. Me te potogori obo chuseri kits e cherin me we got God. Esio. Esap mo eran area karabus. Esap karan meche esap karare deep. Pun through our radio waves. Through the radio waves of we episode radio. Sa kapasin ko ta tourong noran neri. Iwe everyone arorong wara. Ngang wawachen fang marawe geri ko. Buru-buru arong mete wari apa sageri. Wa ereri wari kasabochen pui. Kasabochen sibo yatek fagan. Guess what? I wakar yatek fagan. Nuburai wa yatek fagan warorong magugun. Wari gagigi ewe man on the other side of the phone. Papa putabe kitchi. I was pour out his spirit to God. And I can feel it through our conversation. Ngereti pan mi was suk. Kujeche geri God. Kekura warare nigen God. Irapata pusing ngang personally won irisi. Wase ngagu chiari buibu sur radio. Pun I've seen the miracles of God working through buibu soring radio. Iwen megang. We can be also like the young people, said Iberika. Donated $28,000. Feri den rebo muria fat sip. Pog den rebo cengye po tor ngeri urusen ferufa nan urusen Micronesia. Nan urusen seti Pacific. Pun rebo atura ewe kapasen ko. If ikabu God, ewe se kan fiktiruk ikerei. Of ko po si bu ibu radio. Nga buti ko ngor ko sebochen periweri era ke en God ngor. Ko sebochen periweri era ke en God ngor ikerei. Do not put it off. Ko sap wati. Pun me baror fansun ewe charo put ewe bingau. Era vito grietto wa agi serikits. Ko sebochen we episode. Do not put it off. I'm not asking for much. We're just asking iucharacha. Ko sebochen. Igaken nop kuam kakeri wan no phone number. Oru fisu oru waru tiu jero. Oru fisu oru waru tiu jero. Idaru chara phone number. Kategori kakeri posibotogori agak fagan. Atsibotogori ifan. Alkubotogori atura. Amnari fangeri bu episode radio. Igaken nom neveren awai everika. That's also possible. Text ngeri ka WhatsApp ngeri. Bui. I'm busy. Ngayon na yan number. Chat with me. Kits bito gori. Pon arinis fagamikira 671-689-9990. 671-689-9990. Idaru chara phone number. Ikerai when you safari. Mi ora wari chaka curry. Pui bugai wasen diri gari ngari ngoru kai arinis. Rob guchara.
I've already sent you. Yan, ewe ruare ragai wa send goruk on MoneyGram. I'm so touched. Marawi said, wow. Mavet rere iwe batsun god. Sise pasire me yaran. Ewe etobia erat feyut. Foku kirisho jabun ngeri gebi. Obsara. Kirisho geri gebi. Keichar fidigits. One TikTok. Kirisho rere iwe batsun god. Abar pera no rabi. Kirisho. Wase kirisho geri gebi. Rabi fagafagats. Mavet. Wow, praise the Lord. Thank you guys so much. Thank you very much for giving to Buibu Sorok Radio. Ko te papusin. Pare feya chugoruk, feya churafagara. I'm gonna play a song. Ngai boy eti kiechakun. Narat sakar seringeri ekun. Nye wati gor ka papusin. Pamut ngeri kot e boy agang nam marabo ang kaya ko te error nge ko poe give ni fangeri bu episode radio wa yade ko sewachen par usiringeri en god ka kogor ikon si boe usiringeri itara barare ayagang ngoruk a uchea. Yeah.
non ne di be ga ga bwa bwa nge wa bo chen pu ri ne pwe kina iri shao shi she ram do Sidai nare actives nare ajojo Raira urisi arai tu fi giviri sindamwe Nane di bei agu abwa Ngewa boten Kafangiri Jesus is not on to Kapan fangiri ai favori Kiri so Jesus there on to Kafangeri Jesus not on the O kapan fangeri ai favori Kiri so Jesus there on the Sibi got nga given on me where it's wrong. Gigire wabi fio mwito. Hey got kata babi sanne tibi. Hey papa fi disudu jamisa. Hey weive meri afu kage siri. Sibi got nga given on me where it's wrong.
be fi on with Ei got kata babi sen me tibi Ei baba fi disiru charuse Ei we ire meri afu kage siru Si be got nage no mi ware tero Ni kira wabi fi with Ei got kata babi sen me tibi Ei baba fi disiru charuse Ei we ires meri afu kage siru Nuberom kabas amor non dibi Nuabi fi punya geben biasa Kafiri norom jenos Jesus Christ Ibu punya gue fokus Mare itu Hey God mira para You're listening to KICH 6:30 AM Agania Guam. Iwe ngai bufakun apa sai urusan kiriso ai wari di god faku kiriso jabun ngeri kebi John nawar TikTok eris meyakan wase kiriso jabun ngeri kebi Google ratong mera cherin god awa pari norabi ari sipu episode radio mior kefi de barabasai me de short of cash app Mayor a personal cash app, but pokiten me restricted seri area yaragang purusap app usira personal things we usatogeri sisatogeri sipuau. Yeah, give me a text message 671-689-9990. Para sa safari 671-689-9990. Idaro sa phone number kasi what's the sorry maketi bu episode radio on with text ngeri ika WhatsApp ngeri posi potogori aranis fagan ready for suara potogori to awararis ngeri bu episode radio ngai bu kan office tiriran men napioing buka ponna curi so what's kapara disigem nariatek arugu astieti fagan eboburin kurak e omerro chai da bucher kurak urigat ngeri kurak ruer po igerai bi ore program kurak nibu ger kurak oru iwe ikaburesior era program gase fisigerai then we'll do it from 5 to 6 ngai kabun miwor we will do from 3 to 4 then murinarawas kiriso chabun ngoruk God will bless you and God will ifan pusipan eri wuri goruk fei churam are research ngeri pu episode radio si papai chu fagan aje live program upuchak pan gitara upuchak pat play pu pokiten ifan kapasen kot upuchak fakutor ngol kere panom si papai chu sefan met ai fausun am fabiri ikere Mei faku papa kiramme ortong me tibefagan ikaveri ereben karisiri kiki mahpata porechiki yusun akariri frochong fagan esichur fansor am kukuru fagan ngebet en mi wacha kobo kesiviri era
Yei ace program papan non fabri. E program wasi a keffer fausun erats fabri e befakuror kiramwe tipe fegen me papa. E kewin we fausurat sibe warongats fabri non ewe fabri in Christ Jesus. Noche speaker ren ace program Pastor Carrevero Ifa. Kesewucen Sabera busseringeri ace program papan non fabri. Iwe memoratsi bue sabu-sabora ngai bua ko karabusabus ngeri kebi bui busaureng. Ferdi den noratsarari introi wasi abasage Pastor Carrevero Ifa po wisen notes choro suku noratsi program. Ewer meibu puri in most ikai buarage 99% of a seminar iwe iya wisen osukunna. Nge keirusun iwe asiaka wisen par agewa patou sa wisen pa sabuero. Ikerai siati kuan nesen nampagon meuriget. Ei nesen nampagon meuriget mio ru kirikirin. Yewo sibobo kafagan part 1 ren lesson 13 wewiti usun fefin. Memorat sibo sapora iwe bugara kom apa sapora iti ro me feiro. Ngorukien euchea esap wewe nge atisi awiseratura e nesereri gerei ye desipure ki go iwe pui veri aus serever expert a sirius sun non na fefin fakun obusara itibis a e neseriwe en kot kapas ya poketer parwisats meren kot ye binne ubucak para chocho geri me parwiseratura e nesen serien kot kapas. Nge esabwewe nge itakitsia perfect ge sia siri ge sawewe chudi. Nge sibutak cara tura met kapasen kota apasa. Iwe kasi kamu cengai po tikor ngoruk kapu fitiye sibo yatek. Kiri sogoruk sio wakot mira barap neng reri fason. Ai pura pa kef korap kapas kasi wace fitigem non e fason. Ai pue pon toro gei am kapas feri den nefirien fabri ge papanar fabri. Efe yetugem edigem nor den sises sayatek metukor. Amen. Yesi atik wan esen nambariget egon meuriget itera bari era wewe iti usun fefin. Wewe iti usun fefin. Kiets man me fefin kiets mi sakko fesen. Iwe ikeapo si pue non nop fagan me fakuru che atsi po wewe iti fagan ni nefirats usure are bepachakut are bara bagabang si po wewe iti babi or sakko fesen ni nefirats. Iwe men norachi nesen mior kei orubet tots me yu chea feriden en kiets mwen si po wewe iti ikesirei usun fefin. For example, Maya fokuran neri wogawa. Wapda yosen ni betsu nari wache fokukiri so chapur ngoruk. Merigeti ukukun nikitu bugere. Eke sakun kabas medicine. Me fokuru chea kiets mwen sibwe ereri puru watskewe. Pun mi fokusari reporong reposirei ye kids mi fokur appreciate agang feriden atsfabri. Iwe siburatoro ye eke oru steps ike oru betats kids mwen sibu wewe usun fefit. Nampai kids mwen sibu sirei befefin mi fokusari sibo bueri yerir tibeu yeri besari betra furry. Ye mi basari sibo ban arisir.
mior e keifitu comments i ke statement buen ne arau iwe ngoruk eran muen i ke bon ngoruk eran fefin nu pura wau sering o waka pusina pasan nore kie kiwi ke mei pung i ke mei muen uriget e ke statement okay nambai o buere rie ke mei pung i ke mei muen fefin mei bon mefi tsibogen e követ tots rapin förri rapon mochen milafe nambaru fefin miakkagang puruwer rebari sir me förri agaga norim saigoron fabiri ike pupuru miagang me röven rebobon agang fögen me förri agaga non iwer Airugu fokkun meuriget meibug meibug meyutiageri kismuen sibuwewe tu supuruwats purir miga irapata nupore riberim rapar kesiwiri napara norerim par kesiwiri napara nori wachewe ikakotun ngeir mi par mochen pokis nupo sawar simbara resir me agang nori wachewe geferi agagen nori wach karatia sabun oru wagisi rua pasa obwe marerong fan wasen chiebi wasotso ika prefer ye obwe arisietsu and Christ anuk ame fakuru chea ngeri kitsatsi agak fagat mwe arisi fagat ni kits noratso fabri puri rabete bwe ekira mwe ke para pera agagen ats fabri iwe oruan metats kits mwe se bosire usufefin sibuwewe di bwe fokkun watte sakko fesennin nefirats mei sakkora usuran fefin communicate gakabas mei sakkora seri kits mwen nampai kits mwen nubosi kabas sijek ekitirau cek poraus awewe cek ma ewa tarakku sare kiraro ser pureriewe siben iwe kwara ba sera boruben iwe rafe yenga yewe fefin ikia pura kabas we ida pu patserong an mef benaro poraus awewe cek we irmi fe yenga John era tarakku ika irmi fe okay mavet ge wa katto gerwa irmi patserong memmefir ar memmef ge kits mer usu sichekon direct to the point iwe finish off the story afakkurautia po kits mwen sibo serigots ngeri purwats e wari pan ngawari sipan me ye para mistake fat chamog ye mistake Loatsa kiri sogeri kot reran ngeri purwe ran ki tu geri rekarai ti paros rerai se kawe ti ngebe kiso kusakko fesenich mwen me fefi sebe sabure wo kisere kon metiu apasa abi pui karabia chekicheng o boche cheberi arabas meirisi rebowitir ngeri arreborong mang ngeri kabas pon mang ngeri so nampauriget mwen nubor ragang irmi fakutichik me ifa rekore argiek ekiwatte ngefefin rasari arrebe feri aragang ngabon memmefineti per ye eurigatin point gaurigatin metoskis mwese buwewe tu sufefin mwen ra perie fefire tubuer gesia perie fefire tubuats nuposa aga kokotu nori wats iwisi chekura betats usun en efforts line mi weretsar
ira bota non asagang men we kits mi chak fiti te teli methods kits mi chak agi 1 2 3 4 5 kits mi chak fiti te tenin atskura pari ratsa metsi por fiti te tenin ngeri nge fefin rie peria wari tupuer ira bota igera feri aragang iwe mi togori ikke siwiri mogutugutun kokkotun noragwi moroku kuffeten mi togori motefeten fer ero chagang tapra mote serie wo ruang ramote rie wo rigatin fer tapra pakunu sefen mote ideo ebe tots iwe mi pare ar memef for example kids man ira sebut agi och sasing sa wate kiwia wisar negeri sa wasesen nambayre yan nambayre yerar sasing me kirari wasari pur meitogori fa meitogori wochora kiran esa patsi take up space ye fefi yarro pachete o sasing ran negeri sa wa yaro sesen nigachud nige kepen povi puera wasesari me fiti emotion me ar memef iwe pokiten me ruebek me ochea ero weragang me ero fefiragang ye bo pusibo fakun amen nawot e fakuror enia sochis fagan mark sabun rueru wakisin ruebe uriget mark sabun rueru wakisin ruebe uriget ye beta para basa nyerigits ye aor serigan epue rogoro ye aor serigan epue rogoro fakure chiangeri gits mwen sipue serigas geri puru watske paran enne aso gerir pan aris erinisus gerir nubura rafer yaragang ike kakura nge puru wa kesi uri ko kotun nari wobora irachek nikitorai pun irausun pusit fefin ragang mi ame me fineti per mi tori worro kukkufeten nge kits wesi se tori se puirausu point number where kits mwen si marek renmet siagura gave se warna fos America si warna we are stimulated renmet sigura by what we see nge fefin me sokora purre warek renmet re mefi non ewe kar sarawon sapur ruwa kisi ruwa ewe merwaru si bulan nagari usun and ewe fefin me aro wakapas ewe wera pasa ka wewe geri even nisom ewe matcha meri min non pagin acay kau fan seserin acay kau pari geri one mesom mi fakun meses kau buk geri pu rorong meriom me burinda nagari king sarawon naran mak ebochen ebokura e focus on met mesan epodogori kura ngen nagari meten e fefi apasa nar keur sarwa sabur ru gisin oru e fefi apasa bom mogum anno fan maguri bofitum nge bofitum arobi nagari e fefi kabas sudan mefi feel we kits mi sakofesen renmet e pesekits ya mete awara kakits ya vet si bo wane kren ya vet si bici kren ya fefin ar ire based one ar emotion metre me fi kits man we ekor based on met si togari rong me kula kila sakofesen nit even man mi tipachem ikabirit e fakun take time are bue fakutta tafi puruan me ifa memmen ar rebue nofagan obusara tibis ren ike pure pue sari tinga be de siere
eisi kabasin nefian man me fefin. Kids man we are more what we see met sigura. Fefin opposites purir metre mefi serits. We ida ved fokun ifa arisits man remet sigura fefin remet sibefi. Iwe kids man sibu fokut take time at sibwe ifa tieti geri puru watso se fokun or na watat sibu ata parban. Pun puru wabwe e fokut appreciate diri ikapun fokut take time fokut togei. Point number 2. Ewe edibu point fefira fokun sare au kobo barrierir am toger not sakko baten fefer. Ik weet al. Mi wor. Uriget ada dat se botori pueri paras tong ngeri puruwatski. Napai kewats per puruom ikawakan win. Kewats per puruom ikawakan win. Ikawo bora fan. Ikawo bora town. Ikawo botsa kukuro refaviri ikayen. Faku kewats la per puruom bora. Ika olawin. Wesen fefi faku sari nu buen kiis men sibu acknowledge dir keir purwat ye purwati wesen en nampai ga ka was per purwura iwe everyone me saro ki sensitive pokiten ki sochu ki wa ready iwe si se rara at si rovi ikekisi purwat never non already one iwe fakut puera toge purwo rera ko kisi ikao ke kisi wan magran ikao ke kisi wasapan kisi ben fakun ira oruen arera ko pueri geri purwo bra ngien mi wese toge pari david fefin ge purwo wese rir sari iwe step number get met ko botogori buffer ko fakut pueri geri purwo apa iti fakul papa iti e coach mari urara akatora e fefin akotara na para peri di sire fefin yu ra brosa di purwer meto rese kapan me fi bete kirike me fi wirisi para rausu purwo e fakul papa ike pureni puerngeri purwo bo yen mi fakul papa iti nigachin me niachin iwe ahora kei kapar rigati cek state mesio parwati de filats nge pisin en par pisin arsi bak periweri pisin ngeri kitsige meipung ike meimwen nampaing mwen rasari arwe enia iwgeri uriget non teteni yatsu nambaru fefin nabegeri kecek pora war igeru igeferiget gerap metiri ni buljauru nampariget fefin yon resetiwen semeri maram irmei tipe benuk idar sap ceberi arrepe ania meibung ike meimen norat sia wewe ti eke metats sia fakura rier pura buite ge popara riskits eke utis mera cipe wewe citi purwats uri gasato uri wewe citi purwats ke yo sia fato uri atse para ni search ingeri mayor pan me nei ningini fakuna chamong nei ningini Gue kan fair coach ne wate akan usunga prefen ani asora bige tipe benuk gefährlich awari di god pa cheba ge ibu ne tipe ni wa posa sokkora pugitera wakate gue wakan poputebe we tire we ningin ge wakar krogeri gos metasnge ese cheberi ge benuk ara use pachiwen asogai ke fe pon ni rier wakaran sagi priwa wakatero wa kapon or kesi uri non irisi yo pare rau su chekre purwats her fefin si bufaku se cheberi pur me karore kesi uri non irisir napseri kitsmoen rom sapuragon meru kisire gora fatageri kits togen pui non Christ epo puchik karne fidevi o pue asaboru fagani nefirevi mariti got si bufakun enne asosis
Se fakure nea sosis me para sabor fagani ne finas. Iwe sibure rageri ewe point number oru. Pokiten sia kapas usu fefin. Ye sibure kapas usure fefin not paipen. Epoben ni fefin. Meni fefin not paipen. Efisos sapun nibu wakisi reveribu ngeri irik meru ike pan irik meru yebeta afata gerigits. Ebi werkara obwe echeri pulwebi usun Christa echeri ewobu sefen o afangora barawar feritan. Wakisi irik meru ye marawan mi fakurwatte. Aban noi bukisin. Yosun weti pwe awe Christ me muisefen. Pokiden achamang muisefen ikenai patay pusiri ike faran godewe eneti muisefen. Ceceberi fefin men non aiben ya non osiri iwe ekarwe geri muisefen usun mete fi society geri gits abi we karau becheri pulbebi usun Christ ai cheri aro muisefen o afa marwa ferida given ni muisefen gay fan era muisefen what I betul siri gay fan go to muisefen iwe sisepon ni gatsibwe fokun anjang pulira na botero bai beren ko ngeri gits non pueden tasabur con merueru ko tangir gitu sunaba ben aro bisefen me aragang me arafarafan iwe sipo Sotuni me katon ike ifan and kodra bisefen me ifan sakun na parapan point nambai ewo bisefen eba afarafan usun ewo kabasan ni ben marang non uruse ferufan pueden tasabur con merueru kisoru apasa murin wa parkura eba choneng mia kesfenne awi ewo parosen marang Pue aroga feiri ngeri chon ferufan. Ngeri sakun muich me eirang kapas me buberisin. Negari point repa bise fer puwi parosen mara esemuch ga parosen marabianim. Po arro feteri ngeri urusen ferufan ga arabasen ferufan medisim. Wen gospel kapasanim. Kapasanim besises. Iwe en Christ ewe neti muisefen ewe aroga feteri non uruse ferufan. Point nambaru. Ewe muisefen ewe afarafara ren ingeri God non sabat. Pokitira arapakan en God ewe kabu. Negari parata saburagon meruaru wekisifisu. Parata saburagon meruaru wekisifisu. Upu kaparan niari seferi ke urigat statement nge kopokar pusire kieki gasiwe kieki fogani garipung iga miman and go to kabung abu buta non neng Norway year 1844 Ruan furry neng me furifan siaku abe Norway erwerun anuk point number get iga statement number get Ace beri ewarani sabat a pueri a spingeri ewa god a feri neng me vervan. Dapur ngoru krena fifiti ace program papan not fabiri. Safakun erian purabuite ngem fakurari suk an ebor papa kiram me tipe fagan naratski fabiri. Naberan iwisipu fakurwiriti e fabiri non Christ. Kusabuche sapuya rabe fiti ace program norek karren muach ponon neuze jakurok. Jadi so cabur Korea faku ponon nom God ever faku pare feyechu.
Fatei, idek isbod, yek emyo seringeri, puipusore radio. Ifa usu ikere. Emi apa? Netipinai ikafe netipita. Fiti aja program. Kapesin betul kura kit. Aseri neri angkot kapasin abcekun. Pue bafakun mefi usun awewut angkot. Ive monete masarasan useri. Dan luk sapul engon meri mok si engon meu si se sa para pasa awor eben moyan eben nen ewo kukun pasa papa iye kupuleng kini wise tingo ranse man we pongeli wisan iwe ye met ewo sama feri ine di feri wan ko onen ko rumen murin chok fitu ren ewo ame mera ot kini feri wan we iwe chok angeyo moni iwe afeno seri iwan iwe ewe afenongeni euferi mi toa seni neni ano ikiwe so do para nen moni ngeni sokun mara minni iwe ewe negita tapur tori euferi iwe se tuan hor me tot ren ewe murin ame firre afe noran etikiwe afe noren even moyan lore euferi ewe moyan ewi sangeni ewe wis rani ko fenore ewa take ko wisen amugani nei kopik tipan po mugani nei kopik po atik po se mo ore bena ngeni anan mo eki ek se fen ora ne mam se fen ye me ta basa men se me ko ton anga men sin me tok nan naf are mo ide den ren nga igule ben etik lan se ko fan so aria mam iganan se ewo kurok aria mam ese witi ro egeki bodumi se fen ngi se mano apasa ye me ko kusini on maru apasa ibura yute o fel no reseme o apasa papa you want to be singing ko o you want to be singing pata ya aja eki ana ko yuse fari semano ergi me sire meruku ko iga po kuta ben meruku semano we iwe ko cepat nom me to ani osu ina pata se eki men nugura semano iwe po kura se fari yang papa me tu fitme io non so che fa son mio figlio rismeriera fidate po feno e voleva che se vedi se vanno so che io feno se vanno mi buono mi c'ho to seri iwano ne se vanno qui se vanno fukuntongi io sero farpati meno io kisni met e che kita po c'ho io se fanno se vanno per se vanno utira ese orang tip maro ebo yuta to kan ni se veri se varo nu bona fe no nge se wara pe to nge usa afen kura me to menwe io me e usa afen nu bona kura to nge io asiare wa for pate pata ese mo fen arape to nge e usa kura me to we wen nge apa nge dikit we usa ide den ren me dit kura e tok wite ikaren ne fetari ekis meisin ika pokira me ya menwe mi monitor ide den ren etok par esuku mesuku ne pokura neno et e pori sefe iwe nu pore sa for pate neno et e wet rani semana iwe atte pisini ko iwe atte pisini e se tu fit ko po kering ini no wet pai bera fata ti we sam e se periodi met to neno et apasa to kering ko tona rani por wari fan mi fe miut men shoes e fått ring på sätta var utan bön nu det var samma till pappa på nu är jag med då när jag var sefen amo det då när jag var ni sefen i med är samma bästa i det jag syns som att det går med orätt i det den ran med det kilo med jag vill am ko boni wi sefen det seri ian kan no ya
Ika mo ko puto ang sinikot na likot sa so renom jay pa pa antipom na likot na bla siya pa pa ay ngisa ba jay kot even kot mittom mimömöt ate kutit ini ko filata ko bo ning se faniti usun ko wet a filata ko e bo niuniti se fani se manawe si pokka se ni tutuna ko si posun met e wet a feri ika kambia fi wera sriafe na non filata ko puto ang sinikot ngi ka mo teni se fani likot si poliki I ajuk ukute odikit ran minutes mukuro pue tiwakit ini chok sa fireta si pani se faniti ye meteo para pasa nei iwa pa pare po kamera ngi kamera se fan kamo ni tro ngi ka ni se fan usun chok meteo sam iron ni net pa pokiten amero ngi a mero se fan ngi a monitor nge apan ni seven. Met kafeti. Emi mefi usun e ujungkot awaita. Kirsa capur rera pifiti kits. Kot e besapuera me afiechu. O fan kiramwe noru. Korepan nam sipap pacu. Next time non noche korak.
Pananim, ngang kantito sa Symphony Hope, yay and mirorong ngani, Puibuso ng radio. You're listening Listening to KICH Mr. City 630. 3:30 a.m. Ang kayo in the one. Fakupakiri so me wari digot ye aso program afarafarats ikerei. Norati program iwe me fakuchamang nuts ke speaker ge visa koba. Gesia enian poe netimong e fakul mefi e watogin got non ikke afarafat. Awo e fakupara pechekura
marawen ngun. Ko sabotet 50 kits me uisering ngeri kapasen God e potor ngeri kits nari faso. Abasats kapasiki God ratot me afangi kitsats marai pitsekut yevini siapa tsuferi kera. Oruan kapati rawari serai wapari teikia sampai feri terai buceri teikia vet ke feri teri kapasik God me abukan wapan haru tekia ri teiki. Sebagai karko yate kumarasi poporo saya kapasik. Saya tek sebagai God wangek wati war nari faso. Kisah cukup efeknya ciawe kapas waktu nangak ya nurigan awe hak ya awe kapas buku tu beri porosa sumet kau cekwe porosa geri oke sore medis usaha tipis kisah cukup meri aku orang meri nomor efos kebiri siwawaru ne poe sawara chanwe amen iwe aci terapi kere la pasa ekot kapas mibarai o mibarawa Miore wokisi wawo chesi posuk nyeri napuken Hebrew sabur real wokisi ronoro. Erkot kapas mibarai o baraba. Iwake seri ketiras miken meswepe. Hato veri puero narawas puebue ebu feseni retipat seri gurus. Para kewere kotsunchu seri wasoenchu. Apa toria bulu ekyo macen me eki netipats. Ei kapase kot mi fakumal mi fakuro kitire tip mi tatakis mi paragasa torief mi parasa ravare tip neki. Nubaki charabas ya filate namaras paki mi tu fichiferi os malaba. We sapniku we epoisure kapase kot me ba. Mi usure que tiras mi que me ruebe. Mi fausirat si pesire puer kote kapas mi bala. Si pesuki geri puke mati sopu real wakisi mero. Irik mero. Pasa na me ferifan reporo nekyo kapas resapor. Marra. Si pasuk ngeri na puke keribi sopu ibu ko metiu wakisi ibu ko ibu. Apara pasa au kapas au sureiram ai merie hasarawa ewan ibu feterwa akot ki kapas mi pusi parni ki surat kapas mi bal usumet no puke keripi apas ulan kot kapas au surei no puke raisia sobu fei boksi wan apara pasa ekio fetin ra ayoron o ekio peri ra rasimi periwer no alatio kot Dapat semua pesen. Porque terá kot kabas mi balai bebe kisi balai. Usumet no porque tene siasi de kot afet ferida me ferifan la kabs. Mi ferifan afis la kot kabas mi balai. La kot kabas mi tori atai di sok malai no malawas. Kaya untuk malawas kis mi balai ngai. Biar kot kabas mi balai mi tori wow balai mi ngai. Ika kisi malawas jadi beyers. Dior cokopatu marawet kisah rawasi marawet kot itu deh kisih. Marawet kobut itu deh kisih nyeri marawet to. Marawet ni marawet nyeri marawet kisah. Marawet ca nyeri marawet kisah sih. Somok metot minga kisih feri niat kot kapas nubur betul marawet sih dia kisih. Jika marawet micok marawet ngai bisiasi kue ngai. We kote serono marfes. Berabara si barawe di barawe. Ese pun jadi ngai we kot ese marfes. Jamu pun biasa kot kapas di barawe. We kisi di ngai jadi bias. Naku kero sapuli kote serono moru apa rapsa. Ngami uri sele piru tu ero kapasan. Ia kot malat we pawara wais medisi miriku. Kecil casus aku perkio cacentas. Kota kaporo sa sudah kot kapas mi barawe. Hobi balawan UBF Marco Faso happy biasa kok
Vive ese vero ran. Si perreva non. Kiram. Pure vero no rief. We ngamia iwe cho na iwe fabi pure wasa isi. Neri yalwe. We amiri sila mi we aso. Ani de tipe no ami wose. E por me te go fer neri wara se for neri vet pibe. We no la ko kapas nel ko chon aga rak churi ke mar to fanso. We ye ke sibili bawe. Ya we mara tekia. La bota. Nawa mi kiso ye ko ira we ke mi we ado rief na lo fanso. No kapas e ko mi se torre. Me ye pi takyo mara tekia. O saat pisere pani ko kinga kat kapas susu rawara re ko kapas. Pukot mi osera no ne tibe. Mi wo we reso fanso. Ami tibe ki son ni usira ko kapas mi torre. Ike ko te sono maro fanso. Me vedi esa pari usun marawi. Ai ko mara tortoranga. Pani ni wara smete wa ferni na me fari. Ira botara me mari di ko. No fanso re no waru feri. Sia to bu. Ari se wori re me se me ko i ara no fren maro fanso. Ukati ko ni me insipu. Ibe te kutia no marawats. Ke sakura i soku marawi. Se tu fitsinge ki tsara was nga tu fitsi. Misura ko ja ko ti sana fret. Nya ka pas bi ara no marawats. Si puede suki no puken mati sapu eome o kisi robaruleri. Mati sapu eome o kisi robaruleri. Alo sises. Aro pe vettore abi vedi simi pe kusento osevi. O aku paso seke. O pagi ose o poele o poke serie. Pungami wasarasan o tipete kisa. Bo pokurari ngasara. Lo seive upageri kebi bebi seres. O upageri kebi osevi pas. Ko te pisi fije jaka pas o pare muri bine sapato fije. So. Kiriso, babari we kitiwen afra stari fason. Wa fakuranian, wen mi fakun plus ren kapsen kot mi tour non e fason. Ko te bue fe yetsuk, ko re ponon nom, si ba pachu se fet.
Hafaday, this is Lele, and you're listening to PP Soling Radio.
Fatei, itei Firovira, Yei Elvir Seringeri Pipisoren Radio. You're listening to KICH 630 Hagaya Guam. Räänim ikä nepoganim murukien bibiutsia. Evin ufakun maari tikot real bibut miattong edikits igevin sabatu fitin atso patsiesifa. Major evutsia paraus vavusir vuoto defirat. Fälten aati radio station. Bibusore radio. Non sururigat iwesipore finally wesipore wo 30 city 17. Quata pokite John FCC resistio moche repoet. Etiwai kereniuri nochewe special temporary authorization relative temporary antera. Pokiten esitawe kerkits atsipotogori furry echeruch construction permit. Ren ewas permanent antera. Wesewesen liachos. Noche broadcasting license epo expire murin ewan marubar. Iwe nidogori epo turserikits ikabun sise uwete efforts arts radio tower. Ien atse estimate ren arts radio tower. Fobuku narucha. Fobuku garucha. Ikabwe sidogori achotogori atsipo uwete atsi tower. Iwe kits mitogori preventiri arts sisap 30 seri water supply. Wesewesen arisi kits nori atek diben god evaku perwete. Ikabun diben god pasipo saboyara ben water supply. Iwe iravo pusi parawara ewan arbetuvich. Sewesen saboyara be fakulari sipi pusor radio norawiyari. Kirso capur. Iye sibuaniari kabasenko. Sibuan sosogeriat sibuaniari bai benon urusen ier. Serio pugeteneses tori pugepuerare. Fitikits me seringeri eniar kabasenko ewe bai ben. Genesis sabureverwer. Abraham afokuntina peosawon a fefeyo tui non metot mersiraferi. Abraham already norotoragang mitina. Ewe a neveri bisegin mersin. Koboe isirarong pom nefiren peze. Wabunten pokobokoban federo sawon. Ewo goden ne meferfan. Pokosap fili even purwene yewe at seri eke warabsen keran. Koboriwin safen yerio feru ikewe wawudiweye. Oage even puluwene yewayat Isaac se nin merari kewe. Nyewozon agang ais ifausun. Iga ewe ningin esewozen fidye. Ube tiri seferi yara nobowayat nyerio feru kafito seri. Abraham aperueli. Kesap fokun tiri seferi yara newayat igewe. Ewo sawon ewo goden neng a emweriye